Ele quando sabe ele falou para o leitor, na nossa rádio sexta-feira, na sexta-feira, o importante será que o Fumayama become this is God's time. This is the house of the Lord. Please stay off your mobile, open your heart, ready to listen to God. Olha, tu se lê essa fatama bem. O lobo vai aí se ao fama o Simão cantor. Mas eu ia falar no mundo bem. O mundo está no a mundo a saudade leitura. Eu estou matando com todo respeito. Vamos lá na tua na uma papel Iesu Alii toefuataina. Jesus is the Lord of restoration. Iesu Alii toefuataina. And manatu tu le lama. Falongo maustai ilivana au maya le batali. Listen and obey mothers or master's calling. Kaya mala au maya le batali. Falongo maustai. Kaya sili mali tua ya oltemini. Tao maya ya usemeo sili na imogia oltemini. Go buo na belo makuta. If God asks you this morning, can you tell me what is the most important thing in your heart? Todo le papel es tupe là-bas, merci là où on a bien. Todo le papel c'est sur son fallait, qui est mort à son fall bon tout. Et à papel aussi si on sort avant le faux, brand new car. Ah comme que ce cas là mon fils mort à ça, training. Every day, more for some go come up. Every day, it's a find out. Young says, if I buy your down, I name my tour. Oh, Jemana, oh, Iesu. Far more Iesu, you know, busy. They know or the land Manaoma, the two or more in the time. They are my ayas and their media cut of the family of Hua, and my farina, their oil, and farm about the isles. The other mother, we are in the Iesu Kerisiano. Nothing of His word can take you into eternal life. That's it, through Jesus Christ. Take Jesus as the first priority in your life. That is what Father God's will for you. Olitupe euma. Tavale edward walve uma. Fale edward wafwai malepe lalu. Le alama.
Iesu Keriso e tatau o na tātou maua mai a whamanu ia ai tātou whanenganga. Nera rea ma mai whiaru ni tai au. Jesus is the Lord of restoration. Listen and obey your master's word. Isi ka ko wina ka whamatalani tu spela Ioane maftanga Iesu Auuso sa mafanfana sa ai sa nofo sa moe sa kalanoa sa milikino patasi de tolu mana afuto sa ita no tiro Iesu na ua fasa tolo ina Keriso ma ua tanuvia no tino ona sui no lea o whango mua Auuso lea toi whango mua Keriso sa pele ia lato a ua whango mua lea tuai sa pele ia lato. When Jesus died, buried for 3 days, some of his disciples were confused about the leader and the future of their ministry. Telefone isi e mau, telefone isi e whamawata, wana fore mo pēmu so. Ina ua maniu no lato taitai. Their faith in Jesus Christ was lost. That's why they had decided to leave their leader and go out to fish again. But by Simon Peter, wow, Fere whamomua sa momua ya Keriso. Sa muri ya Keriso. Ai na mooti Keriso. Takumia. Ole ai se whamomua. Ua sui na whamomua. Whamai me ai. Ole au koe amu ne whamota. So ai ni au tupe o te orai. Mai isi so Iesu. Nata nielu toma. Whanau se te teo tō rua, ma isi soe tō rua. Pe taru tātou rua whanasi mao. Wa furi le tua i a Keriso sa muli muia. Toi fia fo i tua le larolangi whamot. A ua tia i le Keriso sa whamopo. Pe ta Ioane, mai a se tōru ana toi tūre o Keriso. Mai ona ia whaani lea. Whaani lea whiawhi o iai am so. Whaani lea le e mau o iai isi tō rua o toi whai tua. Toi whai o rato wai. Aro whaani le mtoru lea whai doa Ioane le tusi. I le vai ki peria. Jesus resurrected, he revealed and appeared to tell the city of Tiberias at fair time. Whaatoru lea no wha loa Keriso tāua na toi tu. Toi koe whamota. Watia ai whamomua. Ora o rea ki se whamomua no se whakopo. Kua ora. O furi antua. Awo. I will go for hostile and say, they got nothing. Then the masters appeared to him and called him. They found one and told for no Keriso. Tano foi le Keriso e tu mai, boleni on so mulmuli antaia. Wa mata na toi foi. O se toi whamalia no lato manao,
I mea na masani mai au. Ai le umai le rofua o Kerisiano.